Itak. Bravo, Leon, bravo! Nabijaj ga, Čaki, nabijaj ga, Čaki! To, bravo! To, care! Bravo, care, sam bjaj, sam to! Nema filozofije! Bravo, Leon! Odlični športne borbe, dekleta, do 17 let, minus 35 kg, tretje mesto Topolovec Kaja, tretje mesto Nikina, drugo mesto Debeljak Tana in prvo mesto Lovrinec Eva. Bjaj! To, bravo! Pusti ga, sam z distanca! Leon, distanca, pa sam bjaj! Podelitev odličnih športne borbe, dekleta, 14 let, minus 47 kg. Tretje mesto Lea Korbelič, tretje mesto Lea Kranc, drugo mesto Ana Florjančič in prvo mesto Urška Kaber. Roke gor! Bravo, Leon! To, bravo! Samo roke gor držati! Samo roke gor! Roke gor! Roke gor! To su roke gor! Pajmo, bjaj! Roke gor! Dajmo not! Pak! Dajmo not na hiter! Pajmo na hiter not! Roke gor, pa not! Še zmago, ali?